ngising. What? Mantap, sore-sore kia di saung ngopi. Mantap. Apa nih yo? Liur. Mal bener ya kalau di kopian yuk. Tuh, ini ada kopiran lah. Nah, ini sudah yang ngising mah. Wah, menang ya yang pasti. Apa tuh lah, ngagetin karet kamu nih. Itu sempak. Soek. Picen lah kayak gedung. Nah, iya. Motor. Alhamdulillah. Wah, kayak anggi ngopi saung. Entahlah, ulap nyeduh umpan. Mesti ya udah sempak. Yang bersoek. Ngopi sorangan baca pengen teh. Oh, Ji. Mantap. Srek-srek yuk. Minum lah yuk. Minum. Pas kia deh. Nama saya tak? Nggak balolo. Kerja dah yuk. Sempak deh. Terus ya. Kopi terjadi, Pak. Mana hangit, Gi? Gila. Angel. Lah, ini lah dia. Angel lah. Wah, ini dia yang nama. Nah, sini enggak, Bang. Masalah. Kerja ada kayak alung tuh. Ngopi terjadi. Bang. Pih. Oh dia. Bangsat, Bang. Ini hangit. Sempak sangat dia. Ini loba plastik tadi plastikan. Ih, ini pijat. Iya. Mantap. Naon yuk? Nabo hanyir kok sendok calang di. Waduh. Yang serah robek kan. Kurang ngajar doang. Ini balangkeun ku lah. Oh no.